для нас, как для православных, важно то, что здесь началось распространение православия в этом Казанском крае. Bizning xalq uchun bu katastrofa bo'lgan shundaqda. Андай датаны истән чыгарып булмый. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Milletimizin en hasretlisi, en kaygılısı 1552 yılda özümüzün müstakilligimizni, hürriyetimizni yo'qottu yılıdır. Biz Tatarlar Rossiya tarafından basıp alınan halk, yavlap alınan halk. Hem biz dekolonizatsiya talep ederiz. Biz okupasyada, biz basıp alınan, biz yavlap alınan. А поминать павших и умерших – это наше святое дело. Просто мы пришли сюда, потому что это вот здесь вот именно событие происходило. Здесь они погребены, эти косточки хранятся. Bu da Tatarlar için bir әһәмиятле. Енді бит Казан алғанда, сол татарларның тарихында колониаль чор башланган. Шуңа күрә без аны истәтергә тиешбез. Без ул колониаль чордан чыга башлаган инде 19-нчы йөздә ахырында гына. Аякка басып, яңа бер заман башланып, әле хәзер дә бөтенләй чыгып бетеп булмады. Шуңа күрә безнең тарихта бик әһәмиятле дата буларак без аны истәтергә тиешбез. Аннан соң билгеле башка ягда бар. Менә демограф буларак үз вакытында санап чыгардым. Татарларның шушы 52-нче елгы сугыш вакытында Казан алганда иштән бире үтерелә. Без Грозного, без тот, который дал начало, не империи российской, конечно. Той державы, того могучего государства. А, кстати, он не хотел кровопролития. Когда наступил момент взятия, он же предлагал сдать, значит, казанцам сдать город без кровопролития. Он говорил, мы не хотим кровопролития, давайте сдавайтесь. Но казанцы упорно стояли нет. Вот. То есть это не было бы столько жертв, если бы, мирно все обошлось бы. Понятно, понятно. Инде менә рус язмалары тасвирлавынча, Казанга руслар кергәннән соң үлгән татарларның гәүдәләре Казан эчендә крепостьнең стенасы белән тигез булган. Аннан соң үреләрне ташлаганнар чыгарып Казанкага Идел елгасы буенча татар гәүдәсе 3 көн аккан шул вакытта. 22 года всего было царю, когда происходил этот царь. 22. Но он был уже глубоко религиозно воспитан, конечно, и образован, и в военном отношении, во всех отношениях. Это первый помазанник Божий. Да. Первый помазанник. Именно империя, можно сказать, началась с него. Казан yıkılmadı, biz жеңілмедік. Bu біздің міне бүгінгі күнге келіп жетуіміз, hem kişi bulup, eli millet bulup yaşayımız. Biz eli var, biz eli kilemiz, biz eli üzümüzün devletimizni tizip yaşayacakız. Ben şunun için kilem, ben her yılını kilem. Ты просто, знаете, я услышал про это, и уже само сердце повело, только всего. Вот. То есть как бы какой-то внутренний долг, внутреннее чувство, просто внутренняя совесть. Bu birinci şiratda devletinin yokka çıkan günü. Devlet neşik yokka çıkan, ana agressorlar yokka çıkaran. Конечно, для нас этот день очень много значит, потому что в результате освобождения Казани, освобождения тех пленных воинов, которые, даже не воинов, просто русских людей пленных, которые были здесь, в жесточайших условиях содержались, в ямах, в мучениях. Их было огромное количество, этих пленных. Они были освобождены. И для нас, как для православных, важно то, что здесь началось
распространения православия в этом Казанском крае. Ул сугышта курбан булган без татар милләте. Урыслар түгел, урыслар басып алучы, яулап алучы. Я сама православная татарка, и я знаю, что во время взятия Казани с Иваном Грозным были не только русские, но и татары. И я считаю, что сегодняшний день это день как раз объединения народов, потому что с момента взятия Казани вообще границы территории России стали расширяться. Урысның бар үз тарихи хәтере, безнеке үзе безнеке. Минем шундый берне күргәнем бар, Американы ачу көнен билгеләделәр. Колумб ачкан вакытта. Вакыттаннар моны зур бәйрәм иттеләр. Анда килде индеецлар протест белдереп. Чөнки ике цивилизация, ике дөнья. Безгә дә шуңа күрә руслар әгәр дә үзләренең үлгән шәхесләр өчен дуа укыйлар икән, укысыннар. Без үзебезгә каршы укырга тиешбез. Берәр вакыт бәлки бик күп заманнар үткәч, без бер фикергә килербез, әмма бүген әле бер фикер юк. Не можем не быть благодарны за его труды, вот за то просвещение, которое он дал Этому краю, да, вообще всему Казанскому ханству. Не только Казанскому, да. И дальше тоже, Сибирское, да. Her tatarның bu işi bugün kile olmasa da özündə dua qılıb, nişikdir tatar jırlarını tınlab bulsa da onlarını iske alı. Her tatarның bu işi biz bunu tatar mentalitetine, tatar uzanına, medeniyetine kırtırga deyiş bu adetine. Sabantoy kibik ervaqlarımızın, ata-babalarımızın, xanlarımızın iske alı adetin kırtırga kerek tatar kulturusuna.